نویسکار و روشنبیر کرد موسی انتر 27 سال برای لطاقه سیران تپه آمده ده ایریشک چکداری ده هات کشتن. دما که موسی انتر هات کشتن 72 سالی بو. تی باور کردن موسی انتر جالی رخصتنا کنترای آب ناو جیتمه هاتی کشتن. جبو یاد کناوی لطاقه سیران تپه کره موسی انتر دیجله روزنامه‌گران کرد دایکن آشتی و خزمن قربانیان رخصتنا جیتمه لسیران تپه هاتم باهب و پشتی و بشیان برب کچه کو موسی انتر هات بو قتل کردن. Apê Musa filozofê Kurda bû, zanistê Kurda bû, sembola aşitiyê bû, sembola azadiyê bû li Kurdistan û Tirkiyê. Azadî hedef hat girtin, filozofiya Kurda hedef hate girtin. Belkî fastin zanista Kurda, filozofiya Kurda, rihê aşitiyê, rihê azadiyê di şexsê Apê Musa û şehadeta wî da vemirînin. لوی داره قرنفیلان دانین جیه که انتر لی قتل ببوم. کره موسی انتر دیجله دبیجه او هر سالته و کلان جبویت کرنا باوی خواه. لیدنا 27 سالانده لترکیه تشتک نهاتیه گوهرتن. تیم دایم از تیم و کلانیده yani merçi örnek kartış gibi zane yani gotun halası bu ve demedi. Evet ki gotuna babime adavi go yani Türkiye gotu bu zaten. Bu başardınız mı? Yani ne olacak? Yani tedbir yani katıkına Apê Musa brasici birini ki pırmezini civaka kurdadı. Em ça bejin gibi em her tişta ev insan o havalevi o herkes iş bu gelek Kürt çıkırını çinekirini gerek diye em nikaş bikem tümü daim binin zaman iş bu kema hundan ekir. هر سروک روزنامه‌گران آزاد حقی باقان جی دست نشاند که کو دما که موسی انتر هات کشتن روشا نها ترکیه جالی آزادی روزنامه‌گری دا تو فرقه جهو نمایه. 27 سال سر قتل کردن Apê Musa درباسو دوی دمیدم مر دما کو و روزه و ایرو میزه دیگه داری دستلاتاری دا گوهرتنه کی اوا جدی درنکت یا ولی حتی هشمندیا بری یا کرکرنا چاپمنیا آزاد شخصی Apê Musa da hatta bir euro berdavame euro 142 روزنامه‌گر Türkiye'de girtigahandane o be sadan روزنامه‌گر ana ten darzandın hatta روزنامه‌gerin çapameniya azad yeku nay darzandın yeku dozlenati ve kırın tüneye avaji destnişantke ku beri destilatariya heyi u destilatariya ku Apê Musa katil kirnedin habera vanda guhertine ki tüneye هشمندی بردوامه. نویسکار او روشنبیر کرد موسی انتر 27 سال بره جبو که کتابه خو د فستیوال اگل آمده دا امضا بکه هاتبو و د 20 ایلان دا دان ایواره به هجته کش عالیه هین کسان تا خاسران تپه اولور د ایریشک چکتاری دا او قتل کربون. روژا سالوگر دا موسی انتر لسر گور خو لگند استیلیلی آن سبین ایشی و وره یاد کرن. خدیجان فارقین دنگ امریکا آمد.